Ki Pulit penyat kali kanong ba Shalong ki ba Peitngor hakabede bat karukom penyat kali bat ru Iaki kali ki bayat bayang hapo nong ba Shalong Iaki kali ki ba Pynkheiñ ki Kyndon an ki bala batha kat kum ka Motor Vehicle Act bat ki we ki Kyndon menta ka sngi ka khat khandai tarik naitung araja phaulai ki Pulit penyat kali lumding jri ki layo ban bat ya artali ki kali ba Pynkheiñ Iaki ni ki Kyndon kata da ka bata Iong bat ka we pat ka ba Pynkheiñ modify ya ka kali hakarukom ba Pynkheiñ ki Kyndon an kini ki artali ki kali layo ban bat ka we ka auto pick up badon ni registration number ML not san N nyo iwe khandai R ka bata Iong bat ka we ka mic sikap ML not san G san khandai nyo riu ka bala modify ya utendong le air pen mi tedam bat ya number plate bat buru ya ka VIP light bat na kalyang ki Pulit kila dan kuna ya kini ki kali bat kumju kila khono ya kani ka Iong bat kumju ya kani ka weipat kila shimno ya ka VIP light ka badon ni registration number ML not san G san khandai nyo riu Hindi bentuk deh. Dengan lama penentara pertama Di ngapain? Nol. Nol. Selam kali sebagai berdiri sebagai blok. Kamay semua baik. Kurang baik.
Kaya mo? Iya. Ayok na bara. Hey, coba sebagai iya. Oh. Anjing mo. Tapi cuma sare-sare. Pulit juga. Pulit.